Kawan-kawan kita di depan biar lebih fokus, ya. Ya, suaranya pun kedengeran. Jadi harap lebih tenang. Terima kasih. Bacakan surah Al-Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Soalan terakhir. Coba nama surah ayat berikutnya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Surah Al-Maun.